Ibi binabyigishwa ko n'umuhungu wanjye bita Muchoma Jay guturuka muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Muchoma nzi w'Urubavu. Hapana kiriya. Hapana wikita kiri umwana w'Urubavu ntabwo bamwita kuri. Muchoma ni w'Urubavu. W'Urubavu. Reka kirani iki. Kwasaze. Kirani cyane bita kuri nciri ku Gikongo. Nanjye vuga ngo niba ngo ni iki byumba abahungu banjye bari kuzankubita inkoni z'akabwana. Akuri kuzindukiza zitarafata staff. Ya. Kuvuga ngo inyama iyo urimo urazotsa ugomba kuziflipping ugakina nazo kugira ngo zitaza kuza gushirira. Niyo mpamvu point. Nuvuga ngo ugomba kugenda rero flipping gake kugira ngo ibintu bize kuza kugenda neza. Ako mwana bawe ubwiza kuri telefone ndayiguze utambe. Musikuru umusazi. Narayigure mani ndakorerega. Bigira neza wayiguze ndaje ngo tumushimire tumushara out. Na shara out. Yime nk'umukobwa wirwanye. Nyine wayiguze amafaranga ukuye kutagikora imiziki. Sheri ntabwo bisikere dukora gusa n'izina rirakora you know. Yena cyo kuzereka mubwira akusheri ntabwo sikora brand ambassador y'ibigo nka sa muri Kigali. Ako bashaba abahanzi namwe mubayeho mu buryo nazi ndagasa. Uremereye byacu ibirego. Agari gutyo bita bishitukaho. Nyine gutyo. Urabona uramutse ujye usiga gutyo sibyo iragenda igiti pupfunyukaho. Igiti va ku giti nyuma mvunyine ubona ndimo ndagenda ngira gutyo gake. Konfrapa muri comment turabura. No ntago ari nyine kuri nyine ugenda uhindukiza kugira ngo staff zibe yo. Nakuvuga ngo so ariko harimo inyama yahiye mani. Kandi nayigwa nyine guhirya ukabyanga. Ntago navyanze. Nge nakwanga inyama gute ndinde nageze kuki. Uyikunda kubi? Wiho. Nyemera fo. Uyikunda kubi? Cyane. Ariko biziko binakugaragara mu maso. Cyane ko ngundi inyama sibyo? Kwikunda nyine. Cyane. Ase yagure ugira amashuri angahe? Abiri. Hafi ya nayo. Ukoresha mukaga? Mu kiburamwaka. Nyine oya. Mu kiburamwaka pronosi kishaka kumva. Tureke blague. Okay, nose ngwaye kuri ni wakumva. Basi nagarukiye mu kiburamwaka. Wizagana? Kuri Ruriba. Ruriba. Secondaire. Ruriba izi. Ruriba ntago yako yari troncom. Maternelle. Kandi ano nagarukiye. Wari ubakirisha ntago wari umeze nkatwe. Yajyaga akunda kumva nkajyaga kumva kera. Kumva bifuza ko ubuzima nk'ubwanjye. No urumva kera twajyaga tukumva ngo ya Grace ngo n'umwana wo mubakire ngo mama ngo yamukoreye staff zose muri guma ariko sha umva nkubwiza kuri pe hari amerewe yararwanye kuko niba ari wajyaga bijyamo umva amahoro n'imigisha yo kuri mama wanje guma yagomba supportinze ariko wivuga ngo ni ibiceri ni love na support y'ababyeyi guma nasema ni kuri kuzana imyotsi myinshi nashyizemo turatuboro warutugufa mba nashyizemo turatugufara rero dufasha akira tuvugana urya baretse gatoya oya akira baretse gato ngiye nshaka kuza kwirota uzi impamvu se iroti ni yes baretse gatunyiriza ubwo umuhungu umwijima umwijima iroti ni iyi nyine inyama yose itari higufa okay urumva iri ukunda niyo mpamvu atayita iroti iravangiye ibiroti andi bomwanzi kazi nzira no inyama ya iroti nago muzi ndamwita ndi abahanzi baba underground ntago mumbaza ntabwo ari mu underground ifso busa egeza hirya muri kamera turi muri kamera bro singa no basa tondo muri gihe maze no ngene ikarabe nabanje kujya kuzambere Domika ya Grace. Ako cyane. Mwana uzwata baza kungurura umwatatana. Nabera nkabwa buhungu bw'i Kigali, hari ubuntu bw'ubugabo bw'i Kigali uri kumva ujya gutereta abakobwa beza sha. Ariko ukajya kubona ukabona kagiye nko kujya kwishyura uri kumva agapantaro kamanutseho gatoya n'akantu k'agaferenge kagaragara. Ntabwo urabona ibyo bintu ngo yavugisha ukuri bijye bibaho cyangwa se ukajya kuri banki ugasanga hari akantu karimo karasinya sheke bakwa gafite ibiceri sheri babari ariko uko nkaho waravukiye ngo kiri nawe ubu kirwana n'udufaranga oya dufaranga tuva mu bagabo oya akakwa yo oya ntabwo ari amafaranga mu bagabo ngende umukozi show wewe biranagaragara ndikorera ariko urari nk'umugabo wagushukisha amafaranga habe nakweretse ukuntu bagenda ya nabikora sa nakweretse ukuntu bagenda
Abashaka nabonye hari umugira neza. Nabonye hari n'umugira neza wagufashisha kugura telefone nziza cyane. iPhone 17. Baro nongeye kuvuga ibyo boro kuko nose nkorera iki bro? Kumwe ikintu kirenze. Ino boro ni sawa cyane pe. Mani ngwe Gini ya mbere ku isi muri ubuzima irenze ntabwo itera hangover nziza kuri cocktail the patron drink bro. Kana humura neza pe. Cyane man. Noneho ukaba no mu gacupa keza akoze ubuziranenge. Umva iyi ni imwe muri Aba n'umuntu wambwiye ngo ino nzoga ngo ushobora kuyinywa ngo wibagiye ukarara ipfunduye. Na mu gitondo wayibukiraho nta kibazo. Nagitakaza ngo. Icyo cyiza cyo mu nzoga cy'inzoga zo muri NBG. Nyamara kubwira ngo umugabo wa nyuma guha amafaranga guha ngahe. Shange na mugabo uramo amafaranga ahubwo njye nibaza undi bayabaha bati. Ndamugabo uramo amafaranga sorga. Akwera byashoboka kuko nanjye nta mukobwa ndaha amafaranga pe. Sinzi uburyo atangwamo. Nanjye nabyo nzi. Ngiye ndikorera nkora iyo bwabaga. Iyo bwabaga abahise. Habagahe. Habagahe. Akoma ngiye ngo ndi nyamiri ikinuresha. Nyamiri ikinure uretse gato ndayiguhereza. Reka mbanze ndiguhishirize mu buryo bushimisha. Minota ingahe? Ku nyama rero buriya baritonda. Uritonda kuko hano uramutse urebye nabi Young Grace. Urabona ukuntu ngana. Eba. Allo? Oui. Umugabo. Akagari kariba wahageze? Ndi muri interview. Umva Fifi, washobora kurangira umuntu umubwira umurangire. Okay, please reka ngo umuntu akurangire fresh. Bamwita Fifira ya Wadumba. So Wadumba sera? Fifi Wadumba ya great. Fifi Dumba bose turabemera n'abantu bacu. Fifi Wadumba. Fifi Raya. Ako se ko hararanye na DJ Flix muri no minsi bana. Ubwo ni mukorana? Oya Flix ni inshuti yanjye cyane naka DJ nemera mfana nkunda. Nabonye rwose mumeranye neza Flix. Ufasha kuruma gatoya. Wajya? Nabonye mumeranye neza na Young Grace. Akunda dukobwa duto nawe Mani igihe cy'ikiri cyarancanze. Reka mpindukize zirashirira. Ako manana nta makara ariho bro. Nuso wajye kumwakirira arakuya unamwiyeke. Amwiyeke nagende gutya amutegereze hano ntabwo epfo kwamenya. Oya cyetse. Okay, hold on. Muri interview reka nzinangira umuntu. Oya nta kibazo. Jewe ndakomeza nkomeze kwita. Waguma bibikuri. Ngenda ndakomeza kwita training abantu nta kibazo. Irategera umurangire neza. Flix. Umva se nushaka kuvugira inyuma nta kibazo. Abantu bamenye gusa ko turi kumwe. Umva se. Ndimo nakubwira ngo ko Young Grace bavuga ko ngakunda udukobwa duto mwahuye mute? Nyine mwahuriye mute? Warubuze ngo? Warubuze ku kifli? Ndimo nakubwira uburyo nyine mwahuyemo. We na Young Grace. Ntabwo. Ko bizajya hanze ra? Igihe nikigera. Na Jihad wakwise kwa kundi ntacyo wamutwaye. Ugiye kuvuga ko ari wowe bikoze se? Ndigo kubwira ugiye kumbwira ko ari wowe bikoze. Ako se we kwejo muri nabonye urumva Babriane barimo baravuga umuntu w'umu DJ nuwe bavugaga ko bavuga ku DJ w'umukobwa kandi mukaba muri bake hano mu Rwanda. Free. Ngo free. Ndi uko Babriane nabo nabonye bavuga umuntu w'umu DJ kandi muri bake. Nibyo ndimo ndakubaza wenda wowe ushobora kuba wabindisha ko uri umu DJ ushobora kuba nagiye n'ahantu bakakurabura ati ni gutya na gutya ese guki ibi bintu byanyu birimo amashyari niyo mpamvu umukobwa wanjye Sonia yabivuyemo akabibarikira akishakira umugabo kucecetse Free kucecetse wese Brian muramusuna shamaze kubibona
Brian muramusuna niko najyaga numva uvuga ngo ugira umunwa ariko bigeze ku gikoko urasuna. Niko Frigisi, niko DJ. So nkuko mubyumva ndi kumwe na DJ Flix ahangaha, yari yambwiye ngo afite umunwa cyane, uyu munsi ndashaka gutanga statement ye ku byagiye bivugwa n'ibyo byose akanaturabura, ariko nkuko mubyumva nyine bigezaho twinjira mu nkuru nyirizina ya Sony. ariko shaka babwiza ukuri, ngiye gihe nzahura na Brian nzamubwiza ukuri ko ari igikoko. Ngaho ba Bosco baramusuniye barigendera, ngaho ba Flexi ba papye batushe Fifi bwira Flix reba nakubazaga ngo ko numvise ba Brian bavuga umuntu w'umu DJ w'umukobwa nuwuhe? Jessica n'abashuti wanjye banabimbwira rero nanjye ngufashe kubimenya. Ubwo se uraho utabizi, uraho utamuzi, niko Flynn, ubwo uraho utamuzi Fifi, hata wowe wumva ari inde mwana bavugaga muri rya kiganiro nabonye bakoze bavugaga nde? Nzabaza sheri wawe Dumba sha, Dumba azabimbwira. Yasha Dumba yaragufashije, Dumba n'umwana mwagize hano mukajya kumuharabika ariko ntwari biki ngo se simba mbibona ngewe rega sinya nkora kuvuga ku bintu byinshi ariko mbona byinshi ukaba waravuze ngo yarakikwakaga. Try to do what? Respect you. Ego. Nuzabona ku respectinga ni Fifi. Wambwiye ngo nushaka kuza kuri kamera. Yego. Sina ku respectinze. Goye ntago yigaragara mu nuca nta cyose. So I'm back. Yeah, great. So ejo bundi rero ngo turavugana na Nuza na DJ Flexi. Kuma turavugana ku kiganiro ejo bundi ba DJ Brian baherutse gukora. Uri kumva baherutse gukora ikiganiro bavuga umuntu mu DJ utagaguza. Ibyo bintu ngedwe nurizane ntabyo mbanzi. Kare. Sinyari vanga muri politike y'umuziki. Ibyo ntago mbizi. Ntago bari kuba kuri Flexi wawe. Bavuze muri rusange nirare. Ntago byo ko nari umu DJ. Ntago bavuga kuri Flexi wawe. Ndi kuvuga bavuze umuntu nye kugira ngo arabashe kumusobanura. Ibyo ntago mbizi. Ndikeka ko bavugaga. Ntabyo nzi. Nibyo bavuze simbizi urumva bakekaga nabumenya amazi. Ese ko muri murabigira ubwiro. Ntabyo nzi woreka twikora akazi ka ariko ntago uzi gucuma uzi impamvu. Nuko kwazi imyotsi. Wiburetse gato nyine mubwire. Wigeze ubona ngiye genda ndimo ndotse. Uno muriro uzamukamo. Ko ari byo nakubwiraga. Wowe yurotsa umuntu abantu bari professional bro. Iyo botsa ntago wazamo ibiboro. Wiburetse gato nyine ni wowe ubikoze biriya. Ariko ndabikora nta kibazo humura rwose. Okay bro. Ndabihindagura cyane. Ngiye gufungura YouTube channel nzayafata vlog nanjye. Ako se mwese bose mufungura ama YouTube channel mwabaye aba influencer. Amafaranga ko yabuze nzajya kuri YouTube. Ese nubeshye. Ubundi ntago mwabagaho. Ntago twabagaho. Sha umuntu bita Fifiraya abafite utugambo we na Flix ari inyuma. Kandi mukanya mbabajije ibintu wabirirwa bareba n'ibiki byose bigira nkaho batabyumva. Yes we. Ngaho turabure bro. Yewe yeze guma ndi igikoko bara abantu b'inyuma utabashyira. Bara abahungu utabashyira mu binyuma. Ntago nabikora. Ese ko zidashya bro.
Ahubwo ushobora kuyikunda kubi pe. Sha zingaro ndayemera po. Ngo cyari cyari yari boyiro. Oji. Ngo kayirya ari buyo. Bango. Ngo bango nka Flix. Ako Flix banze umukoda cyane. Shada mwemera pe mukobwa. Uko wamuvuze. Mukobwa bose nkunda muri showbiz nyarwanda. Flix abamo. Eka abo kumwanya kangahe? Flix akurikira Muyango. Ecyazo ukunda Muyango pe. Muyango ndamukunda cyane. Muri Samdef. Muyango mukunda cyane pe. Muyango ni ukuri kw'Imana. Niba koko ishusho ya Bikira Mariya ari yabajya batwereka. Muyango ashobora kuba ari witugaragariza. Oji. Cyaze nayo ndamwemera. Nawe uramwemera se? Eko. Kuba utamutumiye se. Kandi muturanye. Miguel yagiye ghostinga Green Lounge. Green Lounge kandi ifunze. Barahiciye umuntu. Basa ifunga. Oya arandi yagiye yitwa touchdown. Nejo habereye Mosque nditeye ubwo. Byagenze gute? Sicyo Flix yavuga mu kanya hariya ntabwo byuka. Nandi kuri telefone. Habereye skate iteye ubwoba ngo bayifunze. Ngerega amakuru ntabwo yamenya pananya nsohoka se. Niko Flix. Murabona. Ukora mbwe kabari. Ukora mbwe kabari. Ambandas. Aretse umwana. Akoze uko kandi uramutse umuye ode yavuga. Uramutse umuye ode yavuga nk'umuntu wawe. Oya, Flix mureke. Ari gutegura mix mukanya ari buze kudutama. Cyazereka mbwe niba ari umuntu ase mwamenye muti. Ese imihanda wa Nyine mwami wowe nawe mwamenye muti. Man. Ambwira nuko abacoma bose bameze bakarwara cancer. Oya, bandurebe wowe uramuriro we ni wowe ushyizemo. Ni wowe ndi gukora aho mutubwire muri comment. Webyorere nyine. Kotsa uri hafi ya nawe. Ejo bundi nagiye mu kabari kamwe urumva bamagaye kujya kubokereza. Nagurishe ni izina ry'Imana nagurishe brushette 900. Ari yes. Amafaranga. Kandi yayo banyira akabari nyine bamaye yanjye. Bagwangaye. Oya ntago nabivuga. Baramamagaye notes live ariko. Okay. Notes live kabisa. Ako cyazo office nanjye ndakwemera ahubwo ndetse ko ari ibintu ari edit mukora kuri YouTube kubera yuko kubona live atari ibyo byo ari imyotsi myinshi man. Oya urumva ya myotsi yarimo kubera ko ari wowe wabikoze nyine ibintu by'amabwa wajugunya akantu kagufa. Okay. So niko karimo karagira. Ariko iriya myotsi rero inafasha ikirere. Abaturanyi bose oya baretse gatariko. Abaturanyi bagomba guhita bumva nyine ko hari akaboga. Hari akaboga. Ninga kwa kuri ukuntu wenda giye nabonye nk'abashyitsi urumva nifite icyana kizima ebara. Bagomba kuguha sound y'igikoko. Shabara kubagana. Uzabaze mushuti wawe Flix. Yagusuye. Nayumvise sound. Yateye gusurira. Yateye gusurira. Ngo wiki. Ngone narya kanu. Ndagukunda no muri live. Ngone narya kanu. Ngone narya kanu hehe. Ya gushira amavuta sibyo. Buretse gato genda gake. Nashyushye. Genda gake.